مدى تيبسي تجيب ورز графика مز زاپورا داشت خورده یه رو خودو تیوی یه رو خودو یاد апостроф те дочеры از زاپورا دغت سبب кириллицам кирилл алфавитом шамету از زاپورا آواز زاپورا خوب دو سبب زي زاب أدريم مش وديس 8 раз فبروا وديس أيوة يكرمش نبغى حرف مرة دشت خورة نبغى ماك توعشا بياش ماكي مسزناك تامهم ماكي توعشا نبغى ورد خورة إتانا مقومر يجابن شاهونا فار تديدي قران أخشمر مفافيدي فيكم إجرا تدعديكش هو تدي بزرسان ويش فرو بزابري فنقو فوح دنخر عود تقرأ ريفولوسيس الشام لينين ونافة يشري شاب شام يابزي أنويش شاب شام يابرواتر زهوا حسن ويش ونافة عشتري ويب زمن خل كمير خاب الزهرة يعاد مشتاق ريفولوسيا ياشري أبي سبب إيو تجار فاود كويتنغم في آم عربمي آم بي آم خاصة زواخمة زفاشمة كتي بري مهمة كتي بري مع غور زواخمة يجري بشام في أول زرقون فريق شام أخون شام زبورة قافرة شحف وعافة جيما أقول غرجة أو تشوفه يوروبا بزاش تلقراضر يوروبا باتشو بزاش ورسيري بزاش سوري يوروبا بولوخاتش يوروبا زداشن خاتشي كويتنغا نخبا خونش ديمقراطيا نخبا خونشي تشوفه دد قاشا خونو دد شاب تسبش دد قيوان بيهم ورسيري تربيغ قيوان بيهم جيتا قيوان بيهم عرشا قزجاش زوجنا غياش ياك فتشاهون ويش وتأبخون ويش تدي أكثر خون دانا توزوجري دي تريد حاسج دا ست شغل دان دي أشتنو حاسج أو إنترنت ميجاشنو لاتينغرافي ديجا شري توري زوصو ديجا شنو لاتيني شو كيريليتساري شو عودنا فيزاقنا توري شو سمخجة شامل ديجا هاريات زمان فقونج تعمليش زمان فقونج فتفهمو بدو زمي فهمو بدو وزبوي دامغجة تخا أو تخا يغاجة تراكو زريحة زرام زرمحة تخداع مش تخاب زردي أو ده زمان فقون زواريزة أنجيلي ألبرت زيقوم شاكر انت ميز زيقوم شاكر أنت مرفأ في شارع نديره روى بشارع خونش مفتريش بويري أنت هو شكرا ليس بديش مساعدة مش حاجة أيام شكرا ها وشلا ماكينة شكرا ما كنت زرقت كذا شاور ورسيب أنت جزاوش ديجي أنت ذكرت كذا شاوري وقت أنت اسم والاسماء ديش بعد كل درجة نخمعشو يجم اسم ما قدر زبغدت ما نخفش ز ألفابيت زمي كانوا تقابلوش السنخرة ما قابلوش السار زغجوين إيوا زغجوين إتانا أر تكنيكم تيكورا كمبيوترم تيكورا يجتو كمبيوترم مكلاوي شوجي اسمها زترازر أر ورسشة برنامج شاش إنجليزية برنامج شاش لاتينية برنامج شاش أبو بوشاب تدحن نقطة يجي سلفا ودي زاخشي أو دي زماني فيهم فبسنجا إيوا زوجين بي أبتي بوكما دب دوشو كمبيوتري
يمسن توري تيتش تدينو لاتينري تيتش ورسري تيتش وزبر تيفوز وزبر خاشتا أبجد كيريلنا مسش تديجنا أروفر كيريلو زدان غزا واشتغل غسبب كمتو أدير الزقن ورسحافن قاواتا زبغدت ما ستي لاجة زبغدت ما مرباش جسبنا خبيح جي زبغدت شاوا ز ألفابيت شام قيمي مو ميز دواسي جاج غروزين همرا أرميان همرا يرسمش أريام زري أجنب شجلاتهم سوري شوقا وشسار دمغار ما قرجاما دمغياتك ما قرجاما دمغياتك سوري زبدو يخار أوي يوجه ألفابيت زجاهم شاب زوجام كات عرب متراكاش كات فينيكيسا متراكاش كات بورس متراكاش بلغارها بورس راها بلغارها زوجار كيجيسا آخر نوجه شتيجي أبزاتا تشنويجتا شوقا بشسمة بودي حنوش شوقا بشسمة يجاز قمنا بجايجنوش ده مليون دنو بلاغري يجسدو دي ألفابيت زاد خوشما مليون تخبسة يعطو شنو فريزة بغجا ده زاد غجاي ودنوش سوري زبودو تحبسو وراو تيوفر زاد دمشو أرى فرشحة وبزافة ده تديو كل الله سبحانه خمس ده نخبز ريت خجن ده أي بروبليما ديش قادم دسم بكبزة خوي غاجا زكاة خواه ورس الكوتش فرشيد كوتش الشرط يتجابر نخماجش زدبسور زتيك وقم قاجن نختنش قاجن زغصو مبسوري أدي كبزة رياج ميس زرقانيش تغاكش ما بيهر بابشو تغاكش ورس سرق كبزة رياج نغاكش أقعد ما يقوم تسمع الغزام أنا هفت ورسالة قبل الغجين نفرد أنا أختنشوا بدنا فش أنا زري غاز تمس أديهم زت كزري غازوجنا سون كمدو قاعدة مدسر إذا أنا زش حبس زرشار تبزر زماري بوما زي يفزر ورس ويزر جرايا تربو يز زكاة زاهر ونا وزكاة زاهر أنا قاعدة زكاة زاهر وقت مبسوطة أبو بوش داري بروبليما دي جاو باجم ديش بسون دي بروبليما ناس مارش تركم دينا فيش باشما كودو بزكاتش إذا أنا ده زبو بشستاجة دي أنويج زشغاو بساجين ويج إساس شابسو إساس سابت زكاتي سابو دا مساس نكودش عرب بليمي عرب زكوم عادشة شزكاتو شتامو دا إتابشة ده زبو بشستاجة دي أنويج زبزة ديانويش كولتورم إيكونوميكم تيواو ويوناقودي شبساعة ويما شابسة ويما بزه وزروي ويونا مجرس أو أقصاكم غواما ويبزر الزوى ليتراتور قريب زنسو إيكونوميكم فيلسوفي وفداسو زبزة وهوان بمي ورسالي بسفجة عجياش بزرم تيتما ستما أودو تشتنويهم ده زدقون ويديكم شساجي ديبزاجي أدي كبزة يزقوم نقين نقبيش أو نقين شاديين أديهني كودو زكزاج أبزك شاب صوتي قبرتني بزمتك نقزي وزاج فونيتيكي يمسجد نخمازوس دمغري نخمازوس ماقلي نخمازوس أوار أودوس نويب ميس سوري قبرتني سوري دابزكان جو أودوس نويب غاو تقول تدفوقون شاب يجسو قبردين نخبو يخسر قبردين نخيام كيشرا ما ببتيو واو تديش بسومي نخبر برسين بشير قبردين أديهم قجيش ينويش ساورا فالفجيش قجيش شش شرجز ميسر زغم قبردين يزغبردين يغبردين ديش برسين بشير قبردين مبي قبردين شاش قبردين نقصر يشترون أنا أبو نافذ سوق سوري قبردين نفيش دخماو تقرأ بحبونش ورسري زنبو باش يرمثلي زنبو باش أودر زدوش مدبسون أغلهم تغاشون زار دزرخون ميسمار يجي ففي بزن يزجر زغمنا صدقات صعبة أعرف تغوان شرا خد بيولوج خد جيوغراف خد إيكونوميست زجنا هم ويتسنش حاط بين ويتسنش حاط يجاب أبو كاوش نيجا إيجاب زبزور Universitet Abu Khaosh Nuish, aspiratura Abu Khaosh Nuish,
диссертация тхаустны, тхау специалисты ужитны. Тетху завамычыр, зжбашидажу на вашу зариху авадача забачно. Мисудам магазж соми вариант соми тоже вапашвая подош. Я бурмауз, я заман я хакот, парушка хаха, патриот, вжабаты вачуны. И через это жнца так чаус псаша. Мэр заузахот мышум дивохор, но пока что решимо. Россия, Кавказ, ведь захвасу. Специалисты на захвасу. А у меня еще даже памгану. Интернетом есть даже вариант яжу. Что давало интернет через куретика. Латин чепшо, хонуш латин чепшо узахватил сету. А у параллельно я варианты дуоди. Молите магагоду, мризбарцуа. И тана хуйтина хама зимти хогожу мисабта терговой. Но под бзуот медишу. Зад захвазу. Тери абипа адхемра бабардемра дяк ташар тадхинуеш. Мисмо шити. Тери ингварантиеш. Муквату. Тадидей революционер диквач. Аркад говори сейчас прибудь хвалу а обществу маджи. Миса такой задразахошу, да дикирилица задразахошу. Адхе песене да абардеар. Тамам цушу. Апшан дом говорится вариант шуа. И тана аргуру ты захозу. Умагу мухаддинишу, соль бзаме зажар зрамнашу. И тана кардинально зуна фагора алшам на своем. Это она писала, что сама заводит алфавиты в поддунитете. Не считая инженеза, англичана. А бы писать Манчестер тот, Ливерпуль фагайчи. А вот я за артиком зачем за его. Та на месте машины доходит в шахмату. Рено ма упслаш старохом. Ренау тиотика, ма ипстятика. Башка. Арабы зичи яшхаля газик ма бшхаджа. А бшхабса шанапи аатфун. А гасабаб ясар. Тана традиция, Жоша, традиция псаха, урора, традиция. Есажау, засарса вещи. Есажау, зарадши, традиция. Архокутану. Англичандар qaruya, Akshia, Smaranzia, Yakomuta, Arhokutano. Ari se sišali esaži, se šikči, se šikči esaži, a zarati vodu jatkinži. Deno bude zapori revolucionero, mi smo makar sigurno, mi smo vode nafčaš, mi smo bašti u šadvova, mi smo de, mdežim u nasira žavam samska. Ja vode išhamte dvova, ibhumđe vode dvova, arhonom. نخ مصاددش كتحمل يجاو عنش يمجفر بيا كحنش أودر زغم دتيودري والمير. سأس فوقسا بسألنا غامس زار سبيساليست سا ليتراتورم صوتش. اسم ديفيش أتكاكم مسكتش. كما قرأ ليتراتورة أنجلي فرنسا أم يا إزراجشتا. أوصل إيش إخشى ونيرسيت ما تكابس إزراجاجي سري دكسرو بامبا سري أديكابس مغو إلي غهام سأسش سقط خطاب أو قدري غهار. أراش سر قرب معامة. أنا صبت. Fahri Bey, Fahri abi, bu misafirler konuşurken Rusça olayken siz ona hemen Türkçesini söyleseniz iyi olur. Bir iki kelimeyi ben kaçırdım yani. Rusça olay. Burası da o yükseltmesi, to що там добра, А сахар шоко. А international сахар ko brori, а для burası сахар brori. يا فندم دون ديرو بكوكو سنسومات. Sadece bir bakacağım diye yapazarım şart yapayım. Hanceli şiarka kız grubu affedip var. Ali takımcıyız da şimdi. O tek tek Rusça kelimeleri açıklasam iyi olur. Ama onları şimdi ben nereden yakalayabilirim ki? Yok hepsini açıklayın, sözünü açıklayın demiyorum. Evet. Konuşurken, konuşma esnasında Rusça söylediğinde... Şimdi ben tabii notlar alıyorum ama arkadaşlar sizler de almazsanız kaçırırız. Benim burada yazabildiğim şeyler var. Birkaç tanesini söyleyeyim. Dil bilmemesi nedeni alfabe yokluğu değil. Birinci tespit bu. Ayrıca dil bilmek demek
günlük konuşma dilini bilmek demek değil. Dili bilimsel olarak bilmektir. Bilim dünyasında kullanmaktır. Tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada, matematikte, pozitif bilimlerde dilimizi kullanabiliyor isek eğer dilimizi biliyoruz demektir. Aksi halde ekmek getir, su getir, otur kalk gibi şeyleri söylemek, bilmek, dil bilmek demek değildir. Artık bunu aşmamız gerekiyor. Biz Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti'nde ilkokuldan itibaren çocuklarımıza matematik, fizik, kimya gibi dersleri dahi ana dilde öğretmeye, okutmaya çalışıyoruz. Elbette bunların terimleri yok, eksikler var, sıkıntılar var ama bu çabanın içerisindeyiz. Bu çabayı sürdürürsek inşallah iyi yere ulaşmamız mümkün olabilir. Boris Hatali bu kitabında, işte biraz evvel gösteremedik maalesef onları, bütün şimdiye kadar adilerin kullandığı alfabeleri karşılaştırmalı bir tablo halinde yayınladı. Bu kitap çok değerli bir kitap. Ben çoktandır arıyordum. Şimdi buldum. 20 sene kadar önce bu kitabı okumuştum ben. Çok önemli şeyler var. Bunu mutlaka tercüme edip okuyucumuza sunmamız gerekiyor. Çok önemli. Onu gösterebilseydik görecektiniz. 7-8 tane farklı alfabe şimdiye kadar kullanılmış. Her bir alfabenin değişmesi diyor, dil bilen insanımızın azalması demektir diyor. Her alfabe değişikliği bir sürü dil bilmez insan meydana getirmektir aynı zamanda diyor. Dolayısıyla alfabe değiştirme konusunda çok hassas davranmamız, çok dikkatli davranmamız gerekiyor diyor. Biz ne Rusları ne Türkleri kötü görmüyoruz, düşman görmüyoruz. Asla her ikisini de seviyoruz. Her ikisinin içinde de yaşıyoruz. Dolayısıyla olarak karşı bir tavrımız yok ama onların politik bir takım tavırları da maalesef belirleyici oluyor. Bizim ülkemizde bizim dilimizi okumamıza imkan veren devletimiz burada verilmedi. Dolayısıyla siz okur yazar olmaktan mahrum kaldınız. Değilse aramızda başka bir fark yok. Niçin bu kadar alfabe değiştirdik? Temel nedeni diyor, dilimizin özelliği diyor. Bizim dilimiz, dillerimiz dünyanın en çok sesli, en zengin sesli dilleridir diyor. Çok ses var dilimizde. Dolayısıyla hiçbir alfabe tek başına dilimizdeki sesleri yazmaya yetmiyor. Yetmeyince bu yetersizdir diyoruz. Onu bırakıp daha yeterli olacağını düşündüğümüz bir şeyi alıyoruz. O yetersiz oluyor, başka birini alıyoruz. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Bizim dillerimizde 50-60 kadar ses var. Kullandığımız alfabelerde 20-30'dan fazla işaret yok. Dolayısıyla diyor, o işaretler yetmeyince alfabeyi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar basit diyor. En son olarak diyor, şimdi ulaştığımız Rusça, daha doğrusu Kiril harflerine dayalı alfabelerimizde baktığımız zaman diyor, Rusça'da 29 tane harf var. 18'ini tahtada gösterdim. Diğer devamı da burada var. İsterseniz gösterebilirim. Oldu mu? 29 tane harf var. Bu 29 harfe biz bir tek kesme işareti, Türkçedeki büyük I harfi şeklindeki işareti ekledik diyor. Bu işareti 7-8 yerde kullanıyoruz. Böylece dilimizdeki sesleri bunlarla yazabiliyoruz diyor. Herhangi bir başka işaret kullanmadan, daktilo problemi yaşamadan, matbaa matris problemi yaşamadan, teknolojik imkanlardan yararlanarak kendimize özgü özel teknoloji yapmak birbirine kalmadan bunu kullanabiliyoruz diyor. Herhangi bir işaret koymuyoruz, mevcut harfleri yan yana yazarak, birini, ikisini, üçünü yan yana yazarak seslerimizi ifade edebilme imkanına sahip oluyoruz diyor bu alfabede. Onun için şu anda bu işimize yarıyor. Biraz daha önce konuşan Zülhal'in dediği gibi de hakikaten bu alfabeden memnunuz, kusursuz demiyoruz ama ufak tefek farklılıklar var Adige ve Kabirli alfabesinde. Bunları birleştirmek mümkündür, çalışmalar sürüyor. Bunu yakın bir zamanda gerçekleştirebileceğimize inanıyorum diyor. Adige'dekilere biraz espriyle takılıyor. Adige'lerin maşallahı var diyor. Adige'leri bıraktılar, Ruslara bile Adige'yi öğretiyorlar. Ama gönül ister ki diyor, hakikaten Adige'ler, Adige'yi bilmeyen Adige kalmasın. Bu da güzel bir şey tabii başkalarına öğretmek ama öncelikle Adige'lere öğretmeyi hedef almamız gerekiyor. Ayrıca her bir sesi ayrı bir işaretle ifade etmek gerekir tarzındaki yaklaşım doğru değildir. Çünkü 50 tane ses varsa alfabede, matbaa makinelerinde 50 tane işaret olacak diyor. 29 işareti öğretmekte zorlanır diyor. 50-60 işaret öğretmekte çok daha zorlanacağımız için diyor. Yazmada da zorluklar getireceği için diyor bu. Sadece matbaa meselesi değil, aynı zamanda el yazısında yazıyoruz çünkü diyor.
işaret fazlalaştıkça onu kullanmak, alfabeyi, dili yazmak zorlaşır. O yüzden onu tercih etmeyelim. Az işareti yan yana getirerek biz dilimizi yazalım, o daha iyidir diyor. Netice itibariyle biz bir tek adliye diline gitmeye çalışalım. Bu çaba içinde olalım. Mensup olduğumuz kabileler elbette bir geleneksel kabile olarak kalsın ama onlarda bir şövalye diretme yapmayalım. İlla ben Lanzekim, Şahsal, Kaberdi'yim, istediğim gibi onlarda diretmeye çalışmayalım. Özlerlerinde bulunarak bir tek adliyeciye ulaşmaya çalışalım diyor. Hakikaten Kafkas'ta yapılan şey odur. Adliye'de 10 tanesi neredeyse birleştirildi, bir tek adliyeci meydana geldi. Kaberdici'de de biraz destineyi de belki katılmış olabilir ama Kaberdi destinelerinin ortak dili haline geldi. Böylece iki temel adliye dili oluştu orada. İnşallah bunları da ileride birleştirme imkanı olabilir. Sizde dil bilim uzmanı, adliyece ile uğraşmış dil bilim uzmanı olmadığı için diyor maalesef, bunu kınamak için söylemiyorum diyor, elbette sizin kusurunuz değil. Ama diyor adliyece ile uğraşan dil bilim insanları olmayınca diyor, özel ilgi duyan insanların bir araya gelip yaptıklarında eksikler çok olacaktır diyor. Dolayısıyla böyle bir alfabe değişikliği yapılacak dahi olsa diyor, bunun için hakikaten bu alanda çalışmış uzman kişilerin hemen hepsinin katılımıyla diyor bir konferans yapıp oradan çıkacak kararla alfabeyi belirlemek gerekir diyor. Değilse yaptığımız alfabe bir öneri olmaktan öteye geçmez diyor. Kısaca benim anladığım kadarıyla. İkinci, yaşananıyor Kuyuçka na hapus ortita, Kaberdeyim ricalim jav, bij obalis katlavsashava, abazamza midan katedozayva na hapus, karışeşirces icava abazamim jav uçkat nahmujami, adga zami okurdu gauki, itana abazamza taktekla hayzo, ara gora, İnci